Dobar dan, youtuberi. Danas idemo u nova istraživanja. Idemo vidjeti kako nastaju igrice. Svi igramo igrice. A da li si iko zapitao? Pa kako nastaju te igrice? Koji pravi? Danas idemo da odgovorimo na par pitanja, a ta pitanja su: kad su nastale prve igrice i kako su one zapravo izgledale? Kako se danas prave igrice? Ko je sve omogućen? Zapravo, ko sve zna, koja sve budala zna da napravi, ili koji sve pametan čovjek zna da napravi igricu, i koliko vremena treba da se jedna igrica napravi. Da bude kao GTA 5. Pa idemo. Naša priča počinje 50. godina prošlog vijeka. Danas gameri zahtijevaju maksimalnu grafiku, zapravo stvarni život u virtualnom. Ali, kako je to sve počelo? Zahvaljujući fizičaru Williamu Higginbothamu nastala je prva igrica. To je bila jednostavna tenis igra koju je kasnije zamijenila igrica zvana Pong. To je tad bio hit, ali nije izazvala invaziju u svijetu, jer ljudi nisu imali potrebne aparate za tu igru. 1962. Steve Russell osmišlja igru Space War, koja postaje podloga za igre 70. i 80. Zanimljivo je da je prvo gaming natjecanje održano na pomenutoj igrici. Naravno uz par modifikacija, ali idemo sada na 70. U 70-ima nastaju igrice kao Combat, Pong, Dodgeball, Asteroids, Super Breakout, Space Invaders. I od tada igre postaju komercijalne. U 80. godina se počinje raditi na interfejsu. Igrice kao Double Dragon, Galaxy Legion. I od tada pa sve do danas traje ovisnost. Znači, kad se naučiš, ne možeš se odvući. Zapravo možeš, ali je veoma teško. Idemo vidjeti šta je bilo u 90-ima. 90-te su godine gaming industrije. Stvaraju se igrice sa 3D grafikom i omogućuje se prvo lice, što je izazvalo veliki boom u svijetu. Izlaze razne konzole kao SNES, PlayStation, Dreamcast, igrice kao Super Mario, Sonic, Half-Life. A svima su nam poznate i danas. I danas se uveliko igraju. Vidjeli ste dosta puta jednostavnu igru i pomislili: joj majko moja, vide glupost, ko će ovo igrati? Pogled grafike, ali morate znati da nijedna igrica ne nastaje jednostavno. U svaku je uloženo mnogo truda i gomila znanja. Da bi nastala igra, prvo je potrebna ideja pojedinca ili skupine ljudi. Znači, bez ideje nema ništa. Da bi uopšte krenula realizacija, potreban je poveliki budžet kojim će se financirati oprema, programi, rad, a na kraju i sam marketing i oglašavanje. A još ništa nije sigurno, ni kako će publika primiti igricu, da li će biti uspjeh ili neuspjeh. Znanje je prijeko potrebno iz svih oblasti, pogotovo za kompleksne igre. Nakon toga, što se izvrši ideja, kad se nađu ljudi koji će izvršavati tu igricu, kad se kupi sva oprema, kad se obezbijedi svi uslovi, onda se prima posla. I nastaju razni modeli. Modelaju se staze, likovi, njihovi dinamički pokreti. Zatim programeri obavljaju svoj dio posla za poene, za razne događaje, u zavisnosti od igre. Ali bitno je napomenuti, bez fizike i matematike nema ništa. Šteta je što u našim školama ne uče djecu drugačije, nego im predaju i matematiku i fiziku bez imalo prakse. Sad bi bilo glupo da ja idem u detalje, jer većina vas neće razumjeti. Ne razumijem ni ja većinu toga, ali volio bih da vam ovo bude inspiracija, kao što će meni biti za daljnji rad i dublje istraživanje.
Pogledajte igru što sam ja napravio davne 2013. godine. Malo mi je sad to smiješno gledat, jer sam se bazirao na izradu web sajtova i toga, te sam ove igrice zanemario. A eto vidite. Uglavnom, igrice prave velike kuće, ajmo ih tako nazvati, kao što su Activision, Ubisoft, Rockstar, koje imaju ogroman budžet i gomilu talentovanih ljudi. One prave igrice kao što su Call of Duty, GTA, sa super grafikom, dizajnom, a i kvalitetom, ali ima i pojedinaca. Minecraft nije igrica nastala iz tih velikih kompanija. U početku Minecraft je kreiran kao independent video game, što bi značilo da je početak kreiranja bio bez ikakvih financijskih pomoći. Ali igrica je ipak uspjela i kasnije su se svi otimali da budu njeni publisheri. Ali o tom ćemo nekom drugom prilikom. Pogledajte YouTube kanal Team Matrix. On sam kreira igricu već 3 godine koja se naziva Equilinox. Teško je govoriti o tome koliko treba igrici da nastane, jer nijedna igrica nije ista. Ima dosta sličnih, ali nijedna nije ista. Zavisi od stepena znanja ljudi koji je prave, od broja ljudi, od uloženog truda i vremena. U prosjeku se to vrti oko godinu i pol dana, ali neke igrice nastaju 5-6 godina, neke par mjeseci, ali prosjek je godinu i pol. Nadam se da vam se svidio ovaj videoklip. Ukoliko želite još ovakvih klipova, pozovite svoje prijatelje, bacite koji lajkić. Subića ima, ali neka i bude još više. Šta da vam kažem, ako vam se nije svidjelo, onda ćemo mijenjati nekakav sadržaj, napravit ćemo da bude bolje, pa da vam se svidi.